Muslim safety yang iri sumar ibn he person ibn net school berterapu balik college dia balik second college malu pekerjaan malu bapet malu bersumar day upah dia utah ukul dah kajing so ya upah nama upah ubala ubayai upah bapet buat happening tu kajing event jadi mereka jamu uai jano sya upah depan bah hatu kacai pendiri ujongi kan troin na kacing acat contoh kena tamu acat pa untuk kan troin na kacalan ujongi kanoi pi kan dia wei iba acat pa haracat pendiri ujongi kamde ke batma acat pendiri ujongi kade acat pendiri Muslim berkas kem ngaya ding adi ko acat keme ikon jama acat keme isa kara vice president ibajat keme ikon ajat keme kanong ipi kendai ko kendai pon kendai kendai na ki khot choma voice of the people party ki de ki ba ai jat keme bagi kon jo ki de ki ba ai jat keme na dagara ban kenno ba voice of the people party ka ba de ba ai jat pa na no ipi ya kacing ajat pa what have you repeat kidon ke kongres kadon kiwai di political party kidon himre yang kita kikilat ban kemau ngan ong MP menchua na por bile MP election don way candidate na party tenung bos oh bau ong mo persya ada aja pa anda ya sei di court Islam mi bulut way na kidon baru MLA jong kata na party ka ba uyeng uday ba ay pa hende kim kren yagi khot la jong kim kren yagi MLA la jong kim kren yagi MDC la jong hende ki kino tang yaga voice of the people party ni ha ga voice of the people party nyembo yaga ta badong bangin ha bat ay pa yagi khasi nyembo yaga ta na no mi batngin persyahiru yang ano ban pinbor yagi paiba ngin bersama berbor bal ajat ke syong lagi yang orang ipi ke dia cing ajat pa kapal remba kasih dungi de balai mungkin no tangi ba ada bajoy badai upa jong ka schedule u ajat ayu de go ajat pa ulai yala di penjas no ko ajat kimi de ajat jong ko ajat imle hende yu klembo ya tak ajat hende halo minta mene i ong ba bajoy udai upa jong ka schedule upa jong ka district council dia ada kini kinot ban ben ban ko yo ba aden nga ai ngai challenge ki bagin ben kin ko ya ba joy le kinot bala lagi ben di ko yo ba joy kim don hok kiru ba don chong dei ha district council bala ong ye ki ban minta kino kane ji le election MDC ke job biru lada pinot ban ben ya ba joy bala da pinot ban ben yo ba joy kam don hok ye ki ban ben ya ba aden baiklah ini kacing ben ya the voice of the people party kacing keno kacing atak karong ipi ya voice of the people party kalong ngene thoi pisa ngene thoi pi ya miao bangiri haye utau miao de miao khon swet nama ka kme jamu ka yak na to padang re ti baun im isu ai ai dot dau ti tu drop pasal di dawai khulung dia tahu miau uim halin kata ulaim ucap tiap bani ibn tiap dua tiap dok yu menbit adu rahe dia tahu miau ane tu ipi so tu ila dia bau dia miau so ila dia berdei beriu kerkom le jomu bat dia kata kasap panlong miau dan syuk ban kem khnai lu nam bahasyo komandan ki miao pat kasap dia ne komno nama hayeng sedon khnai kini nai dong de nama bangnya bo to khau berni akan dong sai penyang de kini khnai dong kiwan di jalbedi miao hi de komno hi khnai de kupwa hi ban be tang ba ule komno ka rong da khnai ta kendong hi ta kendong ba penyang ni berni nasila karung nang ni gawe kalian di pada nama gomnang sopan kem khnai
le gumno ule tro data kendong nang ni ne siang utro tentu kibon por kapag khai la det mi umra em topi na don sur ta sa dile gumno habagai ngai sin ai yu tinga sim no yu ngara no yu na ba khai kan don sur la det na no no ba de ka por wa de na tinga sin ai yu kiniru kibakran si kran kiba ben si ben ya voice of the people party halo kan ek issue na wi kung kilalong kung ka umiyaw duni kilang tek kung umiyaw duni balay kilang kung umiyaw na baba upay pa uradep kentay yaki hana MP election upay pa uradep kan aga cuba kabasya yaki hana MP election kilarang put uday sa taparan kilarang put kublay simul ya si panang put ke Jopi yang kini di parti kublay simul jadi kini kim sungko pakilarang put upay pa urat kentay upay pa usungko yang kata buat tren ban priang henday kini yang kuno ki ong si ong yang kata isu si isu cek pa uba aden dalam tek tau miau haba kahnai la de penna du kini dan terus kini ada bali nah ini gagal yaki say that ki wei ki isu na say that kita say that ki wei ki isu ni saya keren ini nak yang terbuat oleh people party ini say yang ki wei ki isu om ya keju si keju ke isu ini say ki isu ke baksa ya upai ba nela upai ba sagawai ke bakwa man terkenal pisha mannya seprang hakini mentar wadi mentar si khat nyau terik lasai khat pra khat khandai arpo hakini ke laisi somit nerang ini kin bon di Parisi ye gini di Parisi ye terkenal ini yang kedua jinjia berang harga Bible di Parisi banyo bansana na yau Jisu kile uno kile thiet ya Judas banyo bansana na yau Jisu diminta menong ipi kini di Parisi kilwat di Judas bandino yang hok kesok kilwat di Judas keleng bandino yang hok kejongki bantep yang kabut nakabendang kacing sisa kini di Judas kikwat ban sanapna yang hok kikwat ban sanapna yang lawe kikun kiti Jopi kikwat ban sanapna yang lawe jong kacang penriu nadalau penlet sini Jopi bantiet mano na pedeng Jopi kibalong di Judas pitre bayong Judas yang coba kalau bahasa nadalau yang ini Parisi kiban bantiet Judas wat ailat bagi wan rong segi Jopi kacing senang lagi Jopi hagane kisis hendak si Jopi kin bon di Parisi kiban kren lagi kintin jali jom nasnyo bakile yang akan berubah kin wan ban bersyaibi kin wan ban tengok yabi tang baga jengtu kodoki kalong kabasniu kalong ban penyap ya kalawai kajongi na kabenta kajing bertoi cimet kajongi enong yabi kini kiba wan ski yang kajongi kilong tek kom gitu dimensiono ni yatir kasih saja thokana mo saja keren dimensiono ni papnya preu naga benda jong keren ini di barung yang disam jodi kilong kum dimensiono naga benda itu di bapha yaki ban penyap pas ya kalau lawai kejongi ban penyap ya kalau lawai di kulit di jodi ban penyap ya kasyong latau banyak jelai di baro oi balai nurut perang yang kata nalar paiba balai election dapat pisah balai election awan belum pisah for election dalam art ligida balai kibreu balai election dapat pisah kawai kada bolong kikwa ban bamsak kawai pada
gila banduna kabur perkat api gile gi abisa dena kanu kana siap don way tau bri ubasajuan segidukan jongi menswa adukan ripa isendirukan wan uter upan yang kita lagi kitiar pada kau yang buat akan masa yang kita wantiet jomu utiet yang aplak pelayo dia dor coba mani sanpau tingkah tanpa nama ba una wapli ke buat berkat lalu pi ong sanpau tingkah macam berpandor ai sanpau nilai pau umpan kota uang lada uang kumni pen ayor ne mungina pa ko ai yang anyo pau tingkah kurma si pa kumuntan kena sanpau janyo pau dia lada pem ai uang nganom sing pet no malewas ko yuan jada fikwa pande pihak ai men yang tak yo ko pa bat lada pem ai kun pet no lada pidi pande rupis ka pa mo chi te lem galon ya kumno ha ka do san pho sim yo pho tangba lada pem ai men kun pet te ai la ka ai yu bobli te uru komen bayo tak yo pho presim da ka jin ka ben Di pajba, dan himo brio, uban pelut yang dikelur di jomu, dikelur ranoi pi, nama lada ki pelut tang nyok berkat pi lada ki pelut siaja ubai brio, kan unia brio coba buat konstituensi, kanoi pi diken kelapoi dikelur di pelut tinggi, di pelut nak baisya, bai bos, bai kali, bai, itu bai nong itu dimensiono, di hari si lewat judas. Kira nong ni gitu ni pagisi gimana cara nong mai pika bainong ke bahe dekat nong ke pelut hendak pintet ya kata katulok MLA galong tang alak tingka sebelah ha kasi snem galong at pusolak ha kasan snem galong siklor san polak duna kadang duna ga siklor san polak kataru ulah penpelangan noi pilar ombam jasyo di syasyo, bangkuai syo, leyeng syo, ulang tek kudu mau stesyu. Henry kupelut palak ya kan arklur, laiklur, dan ni kupelut sipoklur, kibako, gan pelut kataklur, dan kibako, kacingeli kami kalong, kuno brio pelut yang kita iklur. Iba khamhe banyak aturap ke bawuyo dalam tek kemutung brio bagai itu yang kalai pi bandol sanpo sepandol nyaupo haba kadol kadai nyaupo haba katurap kejemukan duna yang sila siklur sanpo lak haba sansnem penpelut lailak seulak sanlak hingai ladau pelut kemta ude babamsak ude pelut hok ubadan kita kacing tu ke babha enoi pil adai pada ubaduna abor berkat dekumno men ay kacing sanya kajongi yang ibrio ki bomnang ban ken wat ya kata kabadunong nada kum kita ke sensar ke jela kajongi saya par ke jela kajongi dan koi kalau itu kan bagi ke bangku apa ni kalong Bukan lagi pada kita sebab duna kabur perkat lagi duna kabur perkat kena wilayah election kena menang hidup berkeren berpadia mau kacing bangkit ke balong tu kita berpadia keren baywa di bangyong kacing tiang kacing kejoki hendak kita tamu kacing fu joki kalong kerasni berkata kalau pan bangsa lada kim bangsa menamai pi masen nama meli kalau di mana hamduk hendak yang nak dalam MLA MDC kena reuspa tidak ada kimbang sab kiyonai kata bang yapan kili kiyonai manem dalam kimbang sab apabila dia berpelut lagi for election haji insya ini kong berpelut pisah for election hendak kong nak kimbang sab haji insya anak berpong betul jerong bila ada yang nak berpong betul lingkot next election Wah, harga wait pada election kita pernah nak salah dia. Hendak kamu kamu kira yo ada A. Ano pi
apa iba Swaba pinsim yang bisa na kini kibawanti yang abut jauhi. Hoya tep tiga apa pi dia dari isu kita handai ke sukren di odon baru nama pi kino kesal pas kem juga Voice of the People Party hilangin ya kanong juga Voice of the People Party yang don jadi arti dia ni wanan ni banpen ya scam ya tak jadi dari parti iwan nama samtale sangatun yang terbuat ingat ni kan kata jingat pada kini scam but pi kinong kesal pura kinong kesal bercetan kinong kesal scam John Voice of the People Party Henry kena message dan kena kubur yang itu dibompak nget dibandangkan ke jing atatim yang ke Voice of the People Party apa suaman sim yang pisah idei bangkali nangno bani pisah kawan yo lese kawan enong ipi na kibreu kibakwa ban penjot ya kecela kajungi nama lense ngayo so wana pi hadi election ki bamanswa ki don ki breu ki banno senyang sya kini ki parti ki banno senyang sya kini ki candidate kini banno senyang ki mendai buat nak jalan kajungi ki dei breu bana bahar di jalan ki breu na jalan don denta ayu na pi politics ke jalan kajungi ada kim don jingku banwan kroni kaspa nang ne lingba kita kina mitmat jo kiwan layu sini tada kimi wai kaspa pakai hai jongi bakin pendon kam ya kini ki MLA ke jongi nak benta kata ka jingpa ka jongi enoi bi ki kasan bisa nangta kidon kini ki breu nang niru ki bakasan bisa ya kini ki kar parti begini ki kertong nama balai ki kwa ki soto anda kala kasan bisa anda kini kila dona labor kin train na benta ka jongki om na benta jong upai ba kanong ipi hangdo bando babakra ban pentre kam ya gani ka scheme house name arja kenda arja shipo arja khatway hi kisnel manobalong minister Dei ikong amprin linggo iklem pentre kam bahaya kata ka scheme ha kata ka dor pa jella jogi kan yonong na kan ka scheme ka central government ka ai daga jingmon la jogi kan pentre ha ka rukom ka badai la mi kiskor kompite la bon kinong hikai lot ka pisa joga jella henry kinong hikai ki ma ka jinge ki khenna ade kimyo ka jinga ki start ka dia minta menoi pergi minister iba hadin jong ikong amprin legdo ki ot kinam hiong banyak ni kajing dei na bala bakla minshwa nei mano bakla dei bakla hagapor borong minister ikong amprin tina dalam pa ci sen bangi bakla mansim ye kira ci sen bangi bakla ko kinamayam ci sen bangi bakla ko kita ki minister ngadoi piga jing kabut dagi posnem hadin kata kata jing jong kejala kajongi nang ta ko mane thoi pi kane ka sarkar pemerintah kala sim ki ram ka khroshi bode baganong ipi ini ki khrom ki baye kai hangli ini kimbala ai roel hende ya ram la sim wat makir ki habaget karam ta kejala jongi no pi way ba way nanu kini ki happy birthday kai haru kita men kiket ya karam but way unang sosno jaga jala uket ya karam om kuna ya kasan pausan pusan aja tingka marwe kata ka karam kabangi haban siu kan poi ka por no iti ladang nyimpen kalai kinong sasya ki jongi kan poi ka por ba ngin ha kata ka jing salam ka ba nyim la chu ban siu ya karam ni sim da karam namal yanong ipi ngaya siu ba simram kadon ka por ka simram ban simram adi da surga khobi khan ala apa yung betul aku jadi paiba yanong ipi ka jalla kan ma di jinge ma bet yanong ipi ka baca ka makirala akirala ru ka simram sebab pala yanong ipi minta bon na wat ya ka tulog ru kem yo bahasyo da ba jur pala kalam yanong ipi naga jingle coba ni sarkar pemerintah kaba om development ani ki paiba masih surat lakmen development om tep chu ya de kulu hoi ki dei kon rak surat ka om de kon rak surat
tamba wanra ika surok haga ta kador pan nampu ika jing ya kipai ba syakpat hende ga jing ano ipilasya kan sapoi ke celah megalia na jing le jo kan sorkar MDA benta ba wat kinom trei kimyo ya katulok aba ka sorkar kamyo so pisa ka biya ano ipilasya ben pelut ya ka jing na sta ni ko deli kam bisa syo ban pelut na ta ka jikwa jikya yenam yo bisa syo ban pelut na ta ka ren yenam yo bisa syo ban pelut na ka ta ka jikyo kam yo jam di kun sabla yo bisa syo ha pun na lagi anda kata kapur kapoi saya isu yang babi kata kapur na nong ibi kan sapoi ke basi kau faksan sedang nang ni sekat lada kan ni sorkar kan lagi ni anda kapoi kata kapur nong ibi saya isu kini kita long mendasar minta don na peleng jungki kita long mendasar show ki nama show yang tak jike hendai kibami nang ni sekat kinmat ya kajike nada apa ba don kamban bo ya jala kajongi don kamban bo ya district council kajongi ha gakti jom gibre ki baket khle ha gakti jom gibre ki baket khle om gakti jom gibre ki bale ha kata dur takon mentoi sibet om data ko prakhat ya kalawai jom jala kajongi kai ke berapa banyak ko kada jami telomba halung ya district council ka district council ka don ni binda menteri na binda ka jimha jo paiba hinde ka district council to bagalong anong ipi ko bagalong panban ka lat ya ban ya kamai pisa na manu ka district council andai POE bagalong panban to tagalat ya kikat to kani banyak pimpi ya kita ki checkit ki ba krong be an ni khajna hasrok habar belum itu dicekin kiba bihan kidon di light poster potli la kau perbuat haru light poster potli yang lomi ki khajna bihan ya surok bakane habar ki lom bihan ya lom dimano bangat di sini di mana mapi unong sokshong bangat nama rumah habar ki lom khajna bihan kaki berdoa kamata kaki berdoa kejibam batmano baksi kata di mana mapi bagi cik ki habar siu tak doa kemarin Nadalam payah abadon kecing babsap kata kehidupan kesalang kanang jejak himbet jaga dengan district council kanoi pi kidon kita ki gaba bagi kenya ke district council ko kata state nong yana ya ka jela ka jongi ya ka bring yo kra jongi henrai dadangi bo iki bring bat it sbai ke bat it bisa kanoi pi ha jaka bandong kum kata kanong yana ya ka state kanong ban kum ka state ka ban bom yangi Om ni banyak lah, lawan tit ini, nama balai, kiliang yang diberi, di mana apa, kejala, berpenjat kejala, dan berbiang kapla rajau. Ini kepada aku nak saya di hangni, kalau orang nak pergi kemudian Janda Hills, kiwan itu di karkhana beran nanti, yesna itu coke factory, kabalasna itu coke factory beran. Ya, mi ikram ki palba sathi kare janja ki mi chasurak raplaka panpersa ki karkhana hennai kita ki district council kimbra AAUM kimtre penpeje jinge jo palba ile kuno hadon ki bahamle benti khang syaga kod hantai andala le ke district kod kalap bagine ki karkhana ki babean bat kalau hak mankang yaki pada data kata kesorkan India kalau kwet yaki dikerai jom itu bicara kena Henry apa bipet mano baditra hei gibriu berapa kejala kejuni kajingkeli kalau kuno gibriu berapa kejala kejuni iyo penset yaki kena bean kejala kejuni lada kamdon kejingnya deh jom kita kepada nakabor Kilala ayu apa kita nak kabur? Bansan yang itu karena kita kamnya ke Indonesia negara council. Dia balai kita council kempat. Balai kita kena mikir ke Malaysia lagi kempat. Kata kacing kini orang kita kata binti kena banbuang day ya ke parti binti kena banbuang day ya kata yang ino mikir ki bateri nak rentau apa om berbelong hantai kung kata Allah banyak hai ya kalau biok terlepas harga por election tang banjok election kata ke mga kwa berkeren akan jangan apa berkait ke mga kwa banyak keren susu balong ba
Hangte District Council, Himde Batklet, Balarang Isanya, Tang Yaga Sorka Jala, Bat Yaga District Council, Daga Jingdon Kile Giba Kwa Spa, Daga Jingdon Kile Giba Kwa Lalot, Kajala Jogi Kalajok, Minsang Agamau, Hagaporba, Wangatoa Yusil, Ban Kwa Panti Uranium Sedesha West Castles, Kas Sorka Jala, Kakroy Bansha Yaka Company, Bandet Explore Yaki Uranium, Ka District Council, Ki MDC Yogi, Ki Kroy Bansha, Bandet Explore, Bandet Ti Yaki Uranium, Chatesha, West Castles, Shadom Yasia. Don Ki MDC, Ki Bado, Wat Yo Pilor, Ubadon Uta Uranium, Ubado, Ubabat Ti, Banpin Ibo Mlilay, Bangin Sha. Hindi nga nang ipi, ka West Castles, kanang long, kumbakan long nata, day nakadaw, kayaki, kiseng balang haratopor. Hakajing isang inibanjin, yang inumik mat ibayan, da, yang ajak benray bujogi. Tasik ulop niki, nakabanta kata, Henry na hapan mi, da kiseng balang ibang ngimjin, na mi na kiseng balang ibang ngim ay tulop, kabakam ni kakamram bujogi. Henry kita kinamik mat bujogi, iset kelah nila berong ya kata ke ke bawah pai ba uji nak benta ke joki dan kalau akan di election di bawah benta bendi kena bagian A ya kata ke jim sanya bagian J ya ke parti bagian J ya ki candidate ki berdon kata ke jim tu bapa bentrai nak benta kajala bentrai nak benta kabri ni terjadi. Hanoi piang de District Council, ilang cipon di kam di bangila bende nak benta jong pai ba. Ka khama betak, ka umbang umli, kiba, kidan kam yang jing yada, nanta korsor jongi ilang kam batben, kiyo pensan yaka, nanta bele ilang kam batben bet renti, yaka rukom terai jong di borsnam ru ilang kam namar ba minta penbet, kibon kisyong, ka karam baskosi. Bagi bon Islam mata nak jing tuklar kini ki MDC ke jongi nak minta ka jing chop election ke joki ibon di cakap nak mai ki ki iwai pat de namar bagi lo ya ki nong yalam ki bab benci Islam ki andai bendangan da bagi le ruta pinta bon Islam di beli ki ha beli ne ki esbro iran kam ya ki nong ikmat ki batrai nak benta kejala nak benta upai baka jogi om benci Islam tang nak benta mencop election ha voice of the people party ni kwa mencop election ban wanra yang kata thong bolong ban penimpat ban penbabat ban penkaladur ya gajat benriu jogi ya gajala jogi kita thong jogo voice of the people party having job election don pat ki bakwa ban job election namar ban penhes pa ya lagi ban penhes pa ya itu ki bakasan kisah ki ban penhes pa ya ki kartu katni kata kadang thong ke jogi no ipi pai ba na kata ki kwa doyim ban job election bagi orang yang paling baik hope or baik group nak lihat nak no kono balan tingin le tang ban job election kem salia ban pharia yang jaj beriu kem salia nganoi pi ban peniang yang kita ki domi candidate kita ki group di candidate di bawah su ainong tang ban job election nak lihat ni ko voice of the people party niong dan la kabarem election ban ya kabar job election dalam lenti ke bodai dan la kabarem dalam lenti ke bodai ban ya kabar job election dalam lenti ke Bombay kata mereka thong juga voice of the people party nadala wong ni dan kami ke jingkersan tu jopi paiba jingkersan ke hok ke shisha nim dan kam ya kata kabar thong bagi kwa ban job election jubor ginam tere ya kata paiba kwa ban